Awuphakamise izandla zakho. Sisangena nje namhlanje. Siyathandaza uNkulunkulu okhokho bethu, siyathandaza uNkulunkulu omdala. Siyathandaza uNkulunkulu namandla. Siyathandaza Thixo wethu oyingcwele. Phenduka khona phakathi kule ndawo uNkulunkulu oyingcwele. Sikelele abantwana. Le mozulu inje uNkulunkulu wethu oyingcwele, khawuphinde wena ube nguThixo phezukwabo, khawuphinde ube nguJehova. Basikelele lowo nalowo athole insikelelo yakhe namhlanje uNkulunkulu oyingcwele. Abanye bangene begula, abanye bangene belahlekwe izinto zabo, abanye bafuna imali zabo, abanye bafuna impumelelo, abanye bafuna kulunga into zabo, abanye bafuna kulunga amabandla, abanye bafuna kuphakama imisamo yabo, abanye amabhizinesi wabo awile. Ngiyakhuleka uNkulunkulu omdala, ngiyakhuleka uNkulunkulu onamandla. Ngithi phinda uphakame phezu kwabo uNkulunkulu, bavuke banda basuka uNkulunkulu bazofika kule ndawo, bathi bafuna ukuphila, bafuna ukuncedakala. Phinda kubathwale uNkulunkulu wethu oyingcwele, phinda kubathwale moya oyingcwele, phinda ubathwale Thixo onamandla. Hlisa inceba yakho-ke Jehova, sihla amandla wakho, yiba nguThixo-ke phezu kwabo, yiba nguSimakade phezu kwabo. Awenzele imimangaliso esuka kuwe ngasenhla, ukusukela namhlanje Jehova ophilayo, kude kube phakade ibandla lethu lakho lithi amen. Lithi amen. Awushaye izandla kakhulu, uhlale phansi. Thank you. Thank you. Hello. Wazi wayo uyaphila yena leyo. Hey, ngiyabona mfowethu, otata ngiyabazi cawa bayithandi. Uyabona ndiyacula amadoda abhekile akathi sizogada abafazi bethu, sobagada kulodokotela, sogada abafazi. Yayibona nje ukuthi hayi indoda iphideklise udokotela madoda ndelaphe, ngithe ndigoduke mna. Ewe lowo sondela bantwana, sondela ngiyabanda, sondela ngomama bethu, sondela bantwana ngiyabanda namhlanje. Akusondelelwane madoda, akusondelelwane Nkosi yami, Nkosi nathi sikukele abafazi bethu. Ewe lowo yes.
ukusushelwa. It's very cold namhlanje. Abantu abaningi bayawazwela amakhaza. Afuna ugodola. Abantu bayagodola, abantu baphupha amajazi wabo. Siyabona nawo noba uMtusa amadoda athengayo sahlutha. Sawubona ngempahla abawuMtusa amadoda. Uyacaka wahlutha phakathi kwethu nikhona abazalwane. Ngiyanibingelela ngiyabulisa nonke. Anishayile izandla Nothetha-ke ngudokotela wabantu. Udokotela wodumo inyanga yabantu. Abayaziyo bathi indumandumane yadume esizweni. Nikhona abazalwane. Ngizonibingelela nje namhlanje nginithandazele ndingudokotela wabantu ndinikhuphe nibe seniyagoduka. Nikhona abazalwane. Namhlanje ngifuna ukunichithela xesha. Ngifuna ukwenza nje umyalezo mase ngishumayela nje omncane. Ngizoshumayela nje umyalezo nje omncane. Ngikhawuleze nginibeke izandla, akhawuleze umuntu ofudumeza ukudla kwakhe, akhawuleze umnyangeni ezingubeni. It's very cold. Ngiyakubethwa uNkulunkulu mangigodolisa abantwana bakhe phandle madoda. Nikhona abazalwane. Ukuthiwa ukewedlula uJesu. Ukhona ingoma ethi abanye abambonanga uthiwa ebedlula amadoda kade ngisukumela kancane nje namhlanje ngisukumela kancane. Kuthiwa bedlula lethi bawuMtusa iBhayibheli ngoba ngicazile just lakho lihle kuyabona kanti bawakhokha. Wakhokha bawuMtusa asimtshayile izandla bonke. Lalela-ke kuthiwa ebedlula kahle kahle bengahlalanga ngisho yena uJesu lowo. Kuthiwa ebedlula uma esedlula kwabonakala ukuthi womile. Ngoba sikhona isikhathi la ube wome khona ngomile. Athi njengendluzela yomela amanzi kanjalo umoya wami womele wena Nkulunkulu. Kuthiwa womiwa uJesu, amadoda akhuluma ngoJesu. Kuthiwa uthe sesomiwe uJesu kwatholakala ukuthi bekunomfulo omncane ukuze kuthiwa kusequleni ngumfulanyana omncane omenjalishekayo. Kuthiwa uthe ngenayo koma wabona ukuthi akuvumelekanga ungumsirayeli ukuthi uma uphuza amanzi emfuleni uguqe ngamadolo, ngoba isayini yokuguqa ngamadolo yisurrender. Umuntu meguqa phansi uthi I surrender all to you Jehovah. So wayengakwazi ukuguqa phansi aphuza amanzi. Kwatholakala equleni kunentombi ekhona enhle kamanzi. Lithi iBhayibheli yasondela equleni khona lapho kakuleyo ntokazi inhle kakhala busha. Kuthiwa mesondela kuyo wafike wakhuluma nayo. Uthi kule ntombazane inhle madoda uyibona equleni kamanzi emfuleni. Uthi ntombazana ngipha amanzi ngiphuze. Kuthiwa yaqale yambheka intombazana. Xa imbheka intombazana yabona ukuthi cha anginabo ubudlelwane namaJuda ngoba mina ngingumSamariya olungileyo. Uzibiza ngokulunga akakwazi ukulunga uba naku kufika umJuda ekhaya. Lithi iBhayibheli yathi intombazane ngeze ngimnikeze amanzi
wokuthuphuze, ngoba ngokwesiko nangokwesintu ngokwesiko lomSamariya akuvumelekanga ukuthi athathe into eselwayo ayinikeze ezandleni zomJuda. Lethi iBhayibhile yoma indoda nginomfanekiso sekuyaphikisana nentombi emfuleni, kuthi indoda yomile indoda imanye ginye amathe. Lithi iBhayibhile lami mangilifunda kahle, lithi iBhayibhile uJesu walokhu ekhuluma nale ntokazi, lithi iBhayibhile intokazi yalokhu ibaleka, lithi iBhayibhile wafikelela lapha buza khona uJesu, uthi wentombazane endini uyamazi nalo muntu uthetha naye. Kodwa le ntombazane yathi ayikhaya wena uyabonakala ungumJuda wena, isiko lasekhaya sivumelanga ukunika amaJuda baphuze nathi, isiko lasekhaya sidli namaJuda etafuleni. Lethi iBhayibhile wamemezela uJesu kule ntombazane, uthi intombazane uma wena ungabukela amanzi lakini ngizokunikeza amanzi ozothi xa uwaphuzile ungasaphinde ubone inguna phakathi. Kuthiwa ayamangala intombazane, imangazwa sisikhilela emadoda, uba hayi mani yamangaza hlobo lunamanzi othi uzokunika lona mosomnike lona ngingaphinde ngobi ngaphakathi. Kuthiwa yabeka ibhakede phansi intombazane imangazwe ngamazwi kaJehova. Lithi iBhayibhile lithi eseyibeke phansi ibhakede wathi uJesu intombazane ungadeli, uthi ngithi kuwe ntombazane ndini ukugadela amanzi lapha kimi, amanzi engiyakunika wona uyothi sawuphuzile ungaphinda wome inguna phakathi. Lithi iBhayibhile yalijula phansi ibhakede intombazane, yathatha isidla yaye emthonjeni, yafike yakhongozela amanzi, yabuye yakunika lamanzi. Kuthiwa wafuna umhlabelele enkosini, yakhophuzayo kulawo manzi abomi ngaphakathi, ophuzayo kulawo manzi abomi ngaphakathi. Ngizoprofitha omeka, ngizoprofitha omeka, ngizophuzayo kulamanzi abayophipha ome ingilaphakade. Lethi iBhayibhile lami sengiyayivala le ndaba. Lethi iBhayibhile lami kokale baphikiswana emthonjeni, kuthiwa kuthi uJesu kule ntombazane, lalela ngimprofiti, uthi wena unamadoda awu-5 ngoba bave beyingozi osisi. Ngizokhuluma ngakho namhlanje, ubathola bethe ecaweni hlangana nangaserenkini seme kanje khoneni, akasathi molo dokotela, uthi shodok. Lalela-ke ngikhulume nawe, bayingozi laba bantu laba, bayingozi laba bantu. Uthi unamadoda awu-5, uthi lamadoda awu-5 engiyithile njengamanje e6, uthi wonke lamadoda isiwona wakho anabantu bawo. Uthi ayamangala intokazi ethi oko ndakhula angikaze ngihlangane nomuntu othetha lezi zinto, le nto ithethayo yimfihlo yami, ngiyayazi imfihlo yami. Lithi iBhayibhile wamchazela uJesu uma semprofitha ngokomoya, uthi nalona ukuhlangene nayo itshileyo naye akuyona yakho. Hayi ukuthi intokazi yalahla ibhakede ayibanga salibeka phansi, kuthi uJesu besephuzile, ngoba uJesu esimkhonzayo kubiza ukuthi umnikezeni, ngoba xa ungamnikanga nto naye akakuniki nto. Bekudingakala ukuthi mayinike amanzi
Ibe-satanic prophet. Ibe-satanic khululeka. Lithi iBhayibheli yakunika amanzi. Wabeseka alingxolele uJehova. We give something to get something. Sinikela ngezinto uthola izinto. Ngizona iprofitha namhlanje. Ngenhliziyo yakho nikela ngayo. Ngomzimba wakho nikela ngayo. Ngemali yakho nikela ngayo. Ngenkosi yakho nikela ngazo. Ngiyaprofitha. uJesu uzokusiza. uJehova uzokusiyelela. uJehova uzokuphakamisa. uJehova uzomletha. Lethi iBhayibheli yasemvala. Angivele ngiyivalele indaba yasemfuleni. Lethi iBhayibheli yalahla ibhakethi intombazana. Kuthiwa yagijima yaphinde elalini. Yagijima yaphinde elalini. Kuthiwa yathi mayidibana namathi yathi kuhlangene nendoda. Kuthiwa kwamangala ngoba uyaziwa amadoda waqondile waqedile elalini. Basophoka amantombazana oyikwala. Uba ye ungayiyeki indoda yakhe yokwedlula ngokwasibani. Kayiyeke usibamba amadoda ngathi kake ngishumayele namhlanje. Kuthiwa yagijima intombazana. Yangena esitebweni intombazana. Yathi ngihlangene nendoda. Engixelele konke. Ithi ngixelele ndizazi indaba. Yangixelela ngingazaziyo. Kuthiwa babuza abantu bangubani. Uthi uthe igama lakho nguJesu. Ngimshiya khona emfuleni. Yabe ngidibene naye khona. Lithi iBhayibheli yaqala intokazi yomSamariya olungileyo. Yafakaza ngamandla wasemazulwini. Wamangala amaSamariya. Uba nguJesu waphi. Kuthiwa bathatheka abantu. Bagijima baye emfuleni. Babefika emfuleni. Bamthola kasekho uJesu. Uwelele ngaphetsheya. KwelaseKhaphinahuma. eKhaphinahuma. Wathola uPetro nabanyana bakaZabhedi. Beloba inhlanzi khona. Uphume kuleni. Kuthiwa bebathola beloba inhlanzi. Bathi Yehova. Kade siphosile inatha. Asibambisanga nto. Lithi iBhayibheli wathi uJesu kubo. Ubani umkhombe wenu. Uphumele enjulini yolwandle. Libe seliyayiphosile inatha. Izobambisa inhlanzi. Kuthiwa bayiphume imikhombe. Bayiphumele enjulini yolwandle. Kuthiwa babambisa inkitha yenhlanzi. Ngizobona futhi mama. Sekukade uthandaza. Sekukade ucela. Sekukade ufuna. Sekukade unkonkoza. Iminyango ingavuleki. Ngingudokotela wabantu. Ngingudokotela wabantu. Unezwekisa nalo. Ngiyabheka phakathi. Ikhona into ozoyithola. Sunfire. Andisayikufa. Ansayikufa. 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 Akunshaya izandla. Thank you. Hayi. Awushaya izandla kakhulu. Thank you. Awushaya izandla kakhulu. Awushaya izandla. Awushaya izandla. Ngibekile ngishaya amaphelo.
Akubamba umakhelwane ngibulise ngokuqhayo Nkosi yami. Breaking. Le film ayidlala ikhona ibreak. Akona ukuthi athumayela ngiyothumela ekuseni uzokuthi 5. Lokho wafika uJesu wathatha uMaria wamkhoselwane. Awuthi amen. Awuthi amen. Awuthi amen. Glory hallelujah. Hallelujah. Glory hallelujah. Glory, hallelujah, loyo zekanini khala yabafazana athi abathanda akudlule imfuyo yakho phela on the state wena zapha akazele ikolo salad wena umzekanini mfowethu awukaqiniseki usacinga ngqangulu uthenga amapizza ngiyafika phaya ngiyangena lena entsikeni eDepones ngithi nami Nkosi yami ngiyosikelo wami ongaziwanga okwaziwa unetyala mangithi ngithela inilaqalaqa hawu nami noncawule namakuzo wakhe hayibo hima ekamu ufuna nke wena uthi ndisathenga ipita tata haleluya kade Jesu wamule ngokucaca uba unemali kaloku mna azange wadla pizza andambuza bebeyithengela ba sengasixelela incambe namhlanje ngabomali kwangona uthukiwe ungajike bona ipizza hayi ophuma uncambule eyiphethe hlepha emotweni ophuma uncambe athi jini hayibo uphethe ipizza uncambule namaqanda Twangule seka uplanisela wona daya wamanqangule no ke manqangule ndikhona manje inkosi inkosi yakho uDokotel Wabantu mawufuna ukufaza abathathu mawunawo amandla mamelana lento esithembo lento yenza ukugcole ubufebe lalela ngichaza ayenziswa ubufebe niyangizwa ayenziswa ubufebe uthi ubantu ozinkani ufuna ubufebe uthi ufuna isithembu utaliwe ngoba bazokuthanda abafazi obazi asenziwe isithembu ngenxa yokufebe kuba uve inkanuko yinto esuba ikhulunyiwe kwabantu abaphethe mayikhulunyiwe kuwe into ekuwe ngaphakathi awungeze uhluthe nini oba bathi babantu ukufebe umuntu ufuna isithembu abafundi abazibaseka kakhulu bese bekuplanela ungekho wena unyena uzenza induna baklanela abantu abosisi uyabuya endlini uhleli phansi usathi induna bahlala ukubona kuzikudla nikhona bazalwane amen hayi yonke into yenza kumele uzenzele ngokwefeeling yakho enye into uyenziswa kuba uyibizelwe nabantu abangenileyo besithi sifuna usenzele nikhona bazalwane awuvele nje uthi ubantu osenkani ukufuna amantombi ufuna intombi sakhula notata omkhulu bethithi ngoba umfazi vele ke uyakhala ayizuthintsha namhlanje uba unkosikazi wakho uyakhalaza indoda iyathitha
kwabo kubizwa abantu abadala, ufike wena uyindoda uthi ndicela imxelele indoda yafihle yatshontsha. Bahlale nabantu bakuthi hayi kaloku umntana ngicimba kanti wena uvele njena kuhlalo bamkhuza ogogo. Yabona abantu abathatha inyamba ogogo. Ogogo abafihli. Bathi hayi memendweni kaloku indoda iyithele. Sethe uyalile yagodu athi kanti ngimthethelele nembosebuyini ekhaya. Bathi hayi basithetheleli siyakwakha kuyahlandwa. Nikhona? Hey! Indoda iyaphuma ngaphandle. Hayi kwamakhelwane kodwa. Akavumelekanga ke umuntu ongumama aphumele ngaphandle. Lisiko. Lisiko lesintu. Akavumelekanga umuntu ongumama, akavumelekanga. Thina sithengiwe. Thina sithengiwe. Thina sithengiwe ngelikazi. Ikazi limfana lona. Linamandla lona lina. Linamandla lona. Linamandla lona. Ikazi limfana lona. Linamandla lona. Ngokwesiko akavumelekanga umuntu ongusisi aphume uthengiwe. Andinothi njengokuthenga kuwe ngo-100,000 ufike uzopoqa apha sowuthengiwe. Hlale ejokweni, ijoko ihlale la. Nikhona? Isiko lakuthi ingakho nangoku uthola ukuthi ngoba abantu abamnyama basalandela amasiko wabo ngenxa yokukholwa ukuthi umuntu uthi usindisiwe. Amasiko awasalandelwa ingabe divorce zingaka. Ngoba umuntu wonke uthi usindisiwe. Umakoti etenteni uthi uthanga esitoko. Etenteni umakoti uphumula 2 weeks. Akasakwazanga qhiya ayinemsebenzi lesesaze sayijwayela. Akasathi ufake ithini uthi naku upastor umanethi laphaya. Yini yenza kube khona le cheating yabantu abathathileyo. Ubumenemene bokuthinta izinto babantu abathi basindisiwe betho bexoka. Amaqoka abantu abathi basindisiwe. Akathanda yakhantaza inkonzo bekade thandana naye kungakamthatha. Athi hayi baby ndiyeke ayinangxaki okay. Very gadini ungamthethisi. Thiki uthi uyayithola ufoni kamakoti kanti masengena emzini ukuthinta ifani ukuthinta isibongo wamkelwa zidalo zakanombili wamkelwa amakhehla akhona kuthinta yonke into nesim card weyilahla my love. Isintu. Hayi baby dinama-emails dinento zantontoni ebesihleli lapha. Don't worry my darling, we're gonna create another email. Don't worry. Ziyathinta izinto umuntu umelotyolwa. Hayi ngisindisiwe. Ukusindiswa kuthena ababe kuyinto enhle kodwa abantu abathi basindiswa bakumotsha. Ngoba abantu abasindiswa bathumelele zabo feelings abamcingela umuntu. Kuthiwa kuyathathwa. Makuthathwa ufuna i-white wedding. Ufuna ukuchazela indaba white wedding. I-white wedding lisiko ingakho kuthiwa yi-white wedding. Yindlela abantu abamhlophe babethatha ngayo abafazi. Wonke umuntu omtsha
akafuni ukuyolobola ngoba mawulobola umfazi ngaphandle ukuthi owazinto akakho umfazi ovela ulotshelelwe ententeni kuthi ayive eholweni eyamasiphala enziwe elalini iholo zibhizi ezelala kuthatha kugiya eholweni ugiyana nomfazi kusasa kuyokwe honeymoon kuyamini akabekwanga umfazi ekhaya kuthatha isilwane sibulawe kuthatha inyongo abikwe ngayo ukuthi uba sesimlandile le kowabo lo mntwana simzise lapha sicela abantu bekhapha nibenziwe ekhapha manigade mna nigade naye ngoba manje songoweka manje sekuvakwamba kuyojayiva kuthwane kuyehotela ube ngathi ihotela yinto efikayo kujayive kuthiwe 1 week divorce 2 umfazi uyadliswa angizwa yini umfazi uyadliswa andingavambe ndithetha ntoni andindivanga mna ndiyazicingela uyadliswa ndithoma inyama le isubiso sikwe yesuyusiko ngithole inyama uyayinikwa ayidle ngokwesiko lalayikhaya inikwa ngumyeni wakhe abamba amagaqa adle amagaqeni angumyeni wakhe athi akudlisiwe ahlale ekhaya uyayiva umfazi uyathatha mbuli mangapha amadoda powerful amadoda athanamandla divorce uchithela umfazi uyaqhathwa ngoba uqale uqhathwa kuseyintombi ngoba unapower umuntu ongumama udinga ipower abantu abomama nabo banamandla bawaphiweyo uNkulunkulu uqobo aphile emzimbeni yabo ingakho nama uNkulunkulu ekhethela mamela kungumehluko. Number 1, abanye abantu abenze banesithembu emhlabeni ufuna umfundisi ngoba abanye sebefuna isithembu ngokufela bafuna ukubathi bafuna ufana nathi kanti thina asifeki cha indaba kaNkulunkulu thula suhleka lalela uyakwazi umngenwa abantu abadala bathi sebemngenile uthola ukuthi uye wafuna umfazi bengathongo uyandiva uthi sowunaye nomfazi ngeze uxoxa umfazi wakho umthanda bafike bona bathi mamelana sifuna thina usibani bani kungehluko ukuya emntwini okhonjiswe ithongo kanye idlozi lakho ungakenzi into ungakaloboli kuthiwe sikujongele usibani bani uright uyevela ngithetha so thatha yena sifuna abe ngumakoti wala ekhaya bayakwazi abantu abadala ukuthi sekhona la ekhaya baphinde bathi sifuna omnye umakoti lapho ke yona into lokho ithanda bathenge uThixo nikhala bazalana umfazi menotyolwa ufaka inyongo yasekhaya ufaka ntoni abayifaka abafazi abasindiswe inyongo bathi inyongo umfazi ofaka inyongo kuqoqoqa inyongo uthosizabona bethuka ukito batho yisiko kanti umuntu uneyindaba zakubo awumadoda wathetha umuntu uneyindaba nabo ungasindiswa indaba zakini zohlala zindaba zakini wena nabo ungaphila indaba zakini ziphila emzimbeni wakho zizwe indaba zakini zokudirector bathi abayifaka inyongo ngoba umfazi ofaka inyongo ugcwala inyongo kuthiwa ithomoyi hey uNkulunkulu ekunikeza into okuthiwa unkosikazi okanye umfazi usube ekunikeza umuntu ozolekelela nozogcina umzi nozogcina abantwana
Yingakho ndithi ithonga alikuniki umuntu onogqwela apha phandle ogqwela indaba owehlise enyuka. Ithongo likunika umuntu othi uzogcina lo mzi ngoba wena sifuna usebenza. Onyameza futhi limkhetha limbomba uzokwazi yena ukumelana nesimo. Kungumehluko ke emntwini ohambiswe zinkanuko wawukhangela intombazane nemoto kanti athi uNkulunkulu emkhombe ezilalini. Athi ngeke ngikwazi ezilalini mina ngifuna umuntu ozohamba ngemoto ngoba akafuni ukulalela. Mase siqala into zakhe sibhede akhala inyembezi. So kubalekile ukumamela. Kubalekile ukuthini? Ukumamela. Kubalekile ukulalela. Ngoba ngeke ukuthi uyafeba futhi nomntobe noyithomba indoda. Kufeba isangoma esingumfazi. Akujikelezisa awulibani uthi uyakudala. Kanti ufuna ulahle lo abona abayengathi kusibamani wapha phambili. Akujikelezise nawe awuhleki indoda ngalokhithatha. Yebo ubatha sisizungu zami athethana sami uzothatha le uthi namhlanje ekseni avuka hayibo ebekho umuntu ubethetha akale isizungu zami afana umuntu odabwayo. So ipeace elethwayo nefikayo emntwini obizweyo impumelelo yakho ibekwe emntwini ongumama. Nabantu abadala akuthoma uthiwa uzoba nesithembu. uNkulunkulu athi hamba oletha umuntu ozomnika ingxaki masifisa isikhathi. Baletha umuntu osekhona eqaleni ngabo umuntu esithembile ukuthi akhona uNkulunkulu. Kwaloba mlethe eqala basuke besabavele xa sosifuna kazikwani. Yeke isikhwele nomona into ube nomona ngendoda. Ungana ufuna indoda mayingahambi nomntu. Kodwa kuba manje wanikile. Uyaxola nesikhole sakho. Yingakho uSolomon kuthiwa inabafazi abayi-78 ney'ntombi ezingapha ama-46. Angithi ubambane ofuna isithembu khanda mfundisi. Abafazi bakhe bayi-78 kodwa kuthiwa wayebafuna nabafazi bamanye amadoda angoneli babo. Lithiwa ngayo mpilo eyo. Nikhona abazalwane? Nikhona abazalwane? Yonke into inexesha layo. Yonke into inento bazalwane? Inexesha layo. Yonke into inesikhathi sayo. Ngeke number 1 uyabona? Number 1 imimoya. Lento kuthiwa imimoya. Lento kuthiwa into bazalwane? Imimoya. Iyadibana. Yithele into basengakhona emoyeni ngiyazi. Iyadibana imimoya. Imimoya mamungcali uyakwazi ukuxhumanisa uabongile. Imxhumanise nomuntu le emzinkulu. Yimimoya ehambayo. Uyabona kana sakuhambe imimoya yafika imimoya yadibana la idibana khona yadibanisa wena nalowo muntu naba nina nkakadibani ngokwenyama ngokwendlela yabantu bonke abafuna ukubona ngayo imimoya yanibamba noba beni akekho ozoya ngayo. Nikhona abazalwane? Nikhona abazalwane? Hlukanisa ukuthandana khona ukuthandana kokuthi ukubothelelwe endaweni. Sanukhathwa abantu abami ukhathwa yinkonko yakho ofunda nayo esikolweni ithi uyifutha wayo ngalo bethana ne-10,000. Boost kanjena sakwabanye yo kwaye ibhale hasbi inamba yakho. Ukhatha ukuthi uyabona uma uthe ngonako Lloyd uthi unguwife uyokuzela ngani Lloyd? I wonder. You have a husband. Niyadlala ubona ngomdlalo. Ngoba uyambona umuntu othi ungumfazi unantoni. Nebhetha lele kweyephukile. Wathi uzokubona.
Isponti kuyabonakala wayesiliwe kudala kwakho. Xa uhleli naye, sithanda sami, I want to marry you, I want you to make it. Now uyabona nje uba ndizoba umfazi wantoni na? Ikawusi udibene nayo ngasemnyango. Uzoba ngu-future wife wam. Akumandelanga intombazane nyani isithanda sami. Udibana namanye amadoda phandle akusondeza afuna ukuthatha uthi hayi mna ndinendoda endithandayo yimake ngoba ufike endlini yakhe iiquze ligibele phezu kwebhedi. You must know, ebomini uma uyakhula mntwana, there are those times you play games. Ngeke udube namabhongo intombazane ngendoda ethe izokuthatha ngeleketha akotwa ayinandlu nalendlu ehleli uyakaba umastandweni kwakhisini ihlale ekoneni endlini nalendlu ihlala kuyiyavusa okuzimele ukusithanda samba yebethama nalendlu yakhe ivusa nje ezabanye zingavusi yithi umastandi ukwakhisile nabe uyabhatala uthi kuyabhatala 1,000 kanti umastandi uthe hawu wahlala mntana mahanga nani nawukayo uba wahlala kwenethayo zikhona ezikanethini unyamezele kuthi nethayo hawu phosile akabhatala uhlala mahanga. Into somandela iyo oyena mfomo sowahamba nawe uyahambileyo uphethe ipesi yakho. Yo andifuna uba mna I will never date laba bhuti banemali abanakhe uhamba nephala lakhe. Hey bazilalamba abantu bakuwe ndiyamcinga ndithi abalambisa abantu babakuthi uleba namabhoko abanakhe abakhathala babanemali uright lo. Ephani ibhluke libeke ezantsi kwezigulo. Uthi aba banemali they don't care. So mama umama ke naye uyabuza yini umntana yinkonko ayikhetha kahle. Your mama, the way he loves me, you don't understand. Umama ke nathi ke idele bekonke wabathixo. Well, wafa idlala kwayilo umntwana. Nikhona bazalwane. Kanti abazali xa bezala umntwana oyintombazana ngokwesiko lesiyomuntu omnyama basube besazi bangena umntwana ozondethu kuhle ekhaya. Bayeka abazali babethembe abantu ababobhuta ababathemba kakhulu. Ingakho umuntu oyintombazana bamazi yalotholwa. Mina ngumuntu oyintombazana uyena kudliwa ngaye phi ekhaya. So mama nakhulisa umuntu ongumntwana oyintombazana usuke ekhulisa isithelo esazi umntwana amadoda uzoqhaqhaza ngenye imini kube nezinto ezingena ekhaya kuthi ukuthi ekhaya libe ngcono. Nanko umntwana uma ustafu umane sethi sandluluka baby ngicela imali ye-Coca-Cola sengihlanganise 25 rand hayi ukuthi sanukuya hayi ngabafana boze bakwathe batandokotela ngeke uyasikosela kuba kodwa ndizama ukufundisa ukuthi umntwana oyintombazana uyintyantyambo yeka kuba sekwatshintsha izinto namhlanje. Kodwa umntwana oyintombazana wayesazi umntwana umama uba uyena ozongenisa amaplastiki emzini. Ingakho abantu abomama ufike bebagadile amantombazane kakhulu. Uyaphi ngoba uyayazi uba hayi mani akakafiki ngoba ndifuna akuzele into right mama uthi angasekhaya. Uyintyantyambo futhi ungamfihle uba kana umntana ndijonge kuwe ngoku. Kanti bona ufana nokuthi ndimthathathela uba mntana mletha isikhama ekhaya. Kanti wena siyaphi isikhama? Kwaloko mntana muduka iveki yonke awubonakali kwanto.
uhamba nendoda yakhe inepesi yayithengele phawa naye unxiba isihlangu wayithenga ngo-2016 bayajikeleza nawe ungumzali soyoyiye ngoba uyokufaka impahla wonke uthi ye mntana imake usemncinci nje ngoba nabantabeni babethe niyakwazi kade besejonge behlweni ethe mama kwakungo life is so expensive, but check. Even when you fall pregnant, check where are you feeling pregnant to. That is why Tina Seniakana, Umitiswedi Para, was never your Langana, one was so Tata 1.1, Uloban Ukokwa, Ukokwa said Tata 1.5, Utel 1.1, where none parents home. Ubuza ulwengane kuwena kuyabuza uphuma amabantwana akekho uhlala emkhukhwini ephana. Hey, in these days nika 350 mntanam ayikho enough. Nokuthi abantu abosisi bakhathe kalula. Abantu abakhathe kalula ukuba befike yathonga voice note WhatsApp. Hi baby, you know, babe, you know, you are the nice. Ngithwala uziveze voice note zabafana xa befuna abantu bethu. Imali ngiyitheni. Uthetha kanjani lo muntu? Uthi ukhokhela ilizwi njengoba ngibona siyathetha nje. Sithi sibethokha nje. Uthi umfana, you know, babe, you know, it looks nice, so beautiful. Wena indoda akanithi uyitshela ukuthi sithando sami umhle. Kanti lokho kuyalizuthi ilizwi lithi. It's your normal love. We are going to have a head of stand up. Umntongusisi will fall for that nice voice and they lose the future. Ngoba mntanami ulandela amazwi amnandi. Jonga uba bukhona niqhubela phambili yobomi. Now uthando is an investment. I'm telling you, check where you invest. Love is an investment. U-investa kwi-business ezowa namhlanje nabo u-investa kwi-business ezohlala iminyaka. Love is an investment. Yale nto enokupapa ulokufuna ukuthi uma uthanda nomuntu ulokufuna ukushow off ufuna ukwaziwa ilali yonke uthi uma umuntu azise ilali yonke ndizoyela nontokozana ilali yakho nendoda yakho uma uyifaka uFacebook kungalubhalile ngezathi this is my future husband ibone intombazana njani iyakade yam inbox yomkhangela kuFacebook ibonile nje iyothi hi kuye ngeze indoda ingathi hayi indoda weak not a weak indoda. In life, yes, good when you're in a relationship, you are investing. Or invest ufuna love or hot or fast. Also kind of it's up to you. But I'm teaching you something. We invest ufuna love Jesus. Yes, you will get it. But in the contract is will last for how long? Now we invest love. Investment is fun, most of the business. You go invest in Queen, you go invest in spa, you go invest in hardware, you go invest in Mercedes Benz, you go invest in what? I will invest in Mercedes. I have a reason I choose to invest in Mercedes Benz because I see what it's a long life business. Mercedes Benz, so is why I would tell. So is why Mercedes Benz got motor chip. I come out of $1 million. So you check if you tie a business or invest this money, I will benefit from Mercedes. I want to name motor Mercedes. We are going to Mercedes, but I'm corner zone calling motors. But the Mercedes Benz remain the best. Shaba wonke. Mercedes work and Nigeria or Colombia upina investment or investor. So more investor on Mercedes Benz.
You know what the future and come a million every day. Mawuhambile wayo-investa kwaThatha. Ikhona umuntu othiwa yiThatha. Okanye uhambe uyo-investa. Umzekelo ndingathi invest yaphi na? KwaHarvard. Yeah, Harvard is a nice car, kodwa it's a new company. UHarvard akabikho guaranteed. Nemoto zakazgambe on a way yokuthi abantu bazithembe. So uzoyithola imali kodwa we don't guarantee the business. But if you go for Mercedes-Benz, wonke umuntu o-rich unayo Mercedes. Wonke umuntu one-millions unayo Mercedes-Benz. Wonke umuntu every day you make money. Uthando mntanami, it's investment namhlanje ina-etha. What do you get? I-investment ya ubovela ixela indoda mayithi yakuthanda uyixela uba awukuchaza contract yethu ke bhuti. Uba une-contract ndibenefitani. Number one, ndizobenefit. Relationship is investment. Umuzi uzobenefitani. Umnike date. Umchaza nokuthi asibonani xa ungayenzanga ungayifakanga le nto. So manje zakuwe ndifuna iqala ithi bling bling. Investment. You invest mntanami. You will thank me later. You will thank me later. Uyongibonga, uyabonga uyongibonga. Yeke le nto yokugaxela kunokuthi ndisemathandweni. You akasangigowisi ugowuswa ngumntu onganamuntu wakhe. Abantu wakhe. Uzocela imithandazo udokotela. Ngicela udokotela imithandazele. Yekwazi impilo yakho yenzani? Hayi ayenzi into yelusa. Uyana kuJesu. Uyana kuJesu. Yebo lapho ngiphela amandla. Uyana kuJesu. Uyana kuJesu. Didn't deserve